ebigambirwe obabire nibabuganaho Minister David Bahati omurutaya yorubire a office za Ministry y'ebyobushubuzi omuri Kampala kandi orubire rugenderire okumushaba kugaruka kwesimba atine kibiina kyona kyo byobutegeki. Turakushaba ngo yise abo kubahine binje byo biroyorekerire okutumaliriza kandi bitakahwire ngano watusiga mu mingi turasigara turi nkeshoberwa. Ofisi yitu ya Kabale yona kajifanishinga yajitame biretagize bwene nkogwe titwoyenzire ngo tugire tumurekure kandi twamubwine ari gukora iby'amani. Aba nibagira ngo Minister Bahati bakimwinemo bwesije okumalira ebyabire yatandikire omulindo rwa West. Chairman wetu w'ekibiina kya Kabale District Honorable Minister David Bahati abwo kututayayisa kandi shabangu abanyakabale mureke tutari kure kitwakwase akwa minister n'umuntu wo president ateremo bwesije enyaka minji munonga aratuhereza kandi aratukoreraje. Bwanyuma Minister Bahati agirizo kushaba kwabo nayenda kubahamiza ngo mwasindika orotami tuwaza kugumizamu turebe ngo twarinda ebirungi ebitwakwasire so mwe bari munonga kandi mwagaruka yo Kabale turaza kuba turija mu biro birije okongera hareki omugandi owasingira karuru keminyeto ahabwihanga ryona nagira ngo kusinga kwe kuri yahamazima n'uburinganisa. Ebigambo bye nibyije aho bwanyuma yo kutungwa mwaka 10 ngo akaruru ketikari mu mazima na buringanisa. Team Tanga yawangude with 1,567 votes. Tanga Collins. Chichoncho Brenda. Neba tano. Bafunye obululu 1,355. Baba de batano nebegata. Baba de mukaga abatano nebagata kuomu. Nebabera ne Chichoncho Brenda nga agendo bachikirira against Tanga Collins yo female officer era netumukuba difference yo bululu bwabadde 200 bibiri 12. That's 212 votes. My guys, this election was won free and fair. Eminyeto ekarangira hakedimo bwanyuma yo kurangirwa kwa Tanga Collins oli mutabano wa Tango Doi chairman w'ebyo kuteza karuru omu NRM bari kugira ngo obusimbuzi bwe tuburi mu mazima. Dr. Tango Doi teyabaze kalulu kano inchidamu video etambula ya Chiwani nga Chiwani cha Bobby nga Chiwani cha Nup eyo video etambula Chiwani eri edited and I can assure you Tanga Collins won through a vote that was counted by Commissioner Chinobe. A progressive vote, progressive economy, progressive agriculture, progressive PDM, amakuraga gasha kwa Jime Muhumuza. Progressive democracy, progressive aviation,